Shalom. Selamat hari Minggu hubat tahagan upan. Nasiam Bapa, Inang, nama poso, nai girajon, pakon na iruma. Terpuji matuhata, boyo pehita merkebatian, mamuji pasangap kon korani. Marhite ibadah ta sadarion. Korani ibadah ta minggu kantate. Merbahasa si Malungun, model B. Hataha persayaon oleh apostolikum. Songon na somal, galangata boy itransfer hubendahara kuryata. Pakon marhite persembahan digital barcode. Diar, ubatah ganupan Bapa, Inang nama poso, siol pukawata ma ibadahta, pasisir kita ma dirita. Panorang ni saat teduh. Amin. Riap ma hita jongjong, dodingkon hita ma roau hubamu o Tuhanku. Magmogah-mogah manasyam ibagas gorani na pasingin. Magmalas nyurma sagala sipindahi Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Magtonggo manghita. Ham na ibata pagidop nyuhur na taksulur. Doma ipaksisik ham haluahon apa haguluhan. Makhitay pakopkopot ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Nasa ongga ni idah ni mata. Nasa ongga binoge ni pinggol. Anjaha nasa ongga tubuh ibagas uhur ni jolma. Aido ipasiksik ham banami. Janah aido bonani puji-pujian na idodingkon hanami. Ibagas uhur maktarima kasih hubamu. Sadokah goluh nami. Bamuma puji-pujian sonari rosi sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul makuria. Puji hita Tuhata humbani haleluya nomor 7 ayat sada das subani ayat 3. Soga
riap mahita jongjong. Magtonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami pagidop niyo hubani jol mapakdosa. Doma iberehon ham anakmu Jesus Kristus gabi jolma. Anjaha manaron hahirion pakon haduyukon. Pala matay taksilang laho makopkop hanami. Anjaha mulak manggolo. Naik hu naguri atas laho mangapiti hanami. Tapi gatido lang ihapkon hanami bagal ni pakopkopomuin ban nami. Janagati seng ihorjahon hanami, bani guluh nami. Haganupan inma pakohon ni gijang niuho, hapung janahurang ni pangarusyon nami. Onpe naroh mahanami hubamu masopot kon dosa nami. Say palumbang hama uhurmu, sasap hama dosa nami. Paggugoyham mahanami laho manangihon hatamu. Aselambin ididah, iahapkon janah yarusi hanami, nadop ihopkop hamdo hanami. Ajari ham mahanami, ase iboto hanami magtarima kasih. Maghitihon ni uhur, hata apa pambahenan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek namion, ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus si paluahan nami. Amen. Tangak hitama hata ni nebata bagah-bagah pasal hasas hapan ni dosa. Tokindo hasa hutadikon ho, tapi maghitay holong niuhur na bagal, patupuan kudoho. Sanggah pagajak ni ringisku, huponop kon tokin bohiku do pakho. Tapi maghiday idop niuhur si sadokah ni dokah ni. Idopan kudoho ni Jehovah si paluah ko. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Alanyay, patagidahkon hitama tanda-tanda ni paguluhan na bayu. Hasangapon mabani naibata ibabo. Amen. Amen. Puji hita Tuhata, kumbani haleluya, nomor 356, ayat sada, dan subani ayat 2. Hita ganupan pardosa, Romamay Tuhan tayo, Daroni Indo manasa, ganupan dosa tayo. Roma bodas hita
Kiap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani ne bata bapa, pagugon na so tarimbang, namano palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni ne bata nasa sadain, Indo Tuhanta, na tidumukon ni Maria, sangga nape haliapan, mahite tondi na pasing, namanaron na pangit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipak silangkon, matei anjaha itanom, turun hunagoritur, mula manggolu humbani na matei, bani ari patuluhon, naiku surga, anja hundul isyamun ni bata bapa, pagugoh na sota rimbangin, hunjay maya mulak magiga, laho manghumi hala na manggolu, pakon na dop mate. Au porsaya bani tonduy na pasing, bani kuria pasadan na pasingin, paksawan ni segala na pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani pakuon ni akula, pakon bani hagaluhan na sadokah ni. Amen. Hundul makuria. Puji hita Tuhata, umbani haleluya, nomor 402, ayat sada das subani ayat 2. Mata rompet ge
sa pipe iriko masarunege so dambe so naya pakon ogung agololbe utima lumbuk maban pahatani parugasi Salam, Horasma Hubata Ganup, Sonari Basahon Hanami, Ting Namasa Pakon, Nasihol si Pamasaon, Bani Kuriata Ibagas na Samingguon. Naparlobi jadwal ibadah. Ibadah hari Sadarion hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 dilaksanakan 2 hari ibadah. Aima sogod jam 8 wib nah hadir bani gerejaon aima lansia. Jana ibadah jam 10.30 jemaat nah hadir ijon aema sektor sada 2 tolu pakon opat. Minggu naroh tanggal 22 Mei ibadah jam 8 wib. Nah hadir bani gerejaon aema jemaat sektor sada pakon sektor tolu. Ibadah disiarkan melalui streaming YouTube pakon live Zoom. Napaduahon ibadah sekolah minggu. Bani Sadarion hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 jam 10 das subani jam 11 aima untuk kelas Abraham usia batita das subani SD kelas sada. Janah jam 11 das subani jam 12 untuk kelas Ishak pakon Yakub. Aima SD kelas 2 das subani SMP. Napatoluhon sermon majelis jemaat lokal. Bani hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 10 siahwib Imam Ipamasa do sermon lokal Ikuriaon jana melalui Zoom. Nah paupathon PA seksi Inang. PA seksi Inang ipamasa bani hari Rabu tanggal 10 Mei 2022 jam 10 siahwib PIC ni aima humbani sektor sada. Jana ipamasa melalui Zoom. Jadwal latihan singer. Setiap hari Jumat ipamasa do latihan singer aima ipuka jam 4 sore Marianan i gerejaon. Napa onomhon pertongguan rumah tangga gabungan. Pertongguan rumah tangga gabungan ipamasa bani hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Naman jabui aima sektor 2 aima keluarga Buniaman Purba
inang calon situa Milda Gultom. Namangidangi ambilan situa John Hartman Sinaga, agenda situa John Edi Warson Saragi. Namambuan doding situa Rosdiani Purba. Tonggo syafaat calon Samas Deliana Sitepu. Membasa permahan pakon tonggo suhud aima keluarga Boniaman Purba. Ase hubani hita kurian ni Tuhan GKPS Cijantungon, ase bergabung mahita bani acara ai dilaksanahon melalui Zoom. Berita kuria pakon kegiatan seksi. Berita pusok ni uhur. Doma marujung goluh inang Manaria Manik. Aima orang tua ni situa Roven Rumah Horbo bani hari Senin tanggal 10 Mei 2022 ihuta Sidamanik. Ase tonggon hita keluarga on pakon Haganup tinading ni inang on ase podas tarapo. Janah catatan keluarga ni bendaharata sonari tiki ihuta do mengadopi nama sae. Dakdanak tubuh. Doma ilailekon naibata sada anak daburu. Itongah-tongah ni keluarga Bapa Donadoni Sinaga inang Tiurma Julisari Boru Tapubolon bani ari Rabu tanggal 10 sada Mei 2022 sehat do niombah ae sonai homa nama torasni. Napaduahon dak danak tubuh doma tubuh sada anak daboru itongah-tongah ni keluarga Bapak Situa Ramos Hutagalung inang calon Situa Erika Borusinaga bani ari Jumat tanggal 10 Mei 2022 sehat do niombah ae sonai homa age nama torasni ase itonggo kita ma niombahon ase marbagal magodang ibagas Tuhan naibata. Pertonggoan nama poso sa resort Cikoko. Sadarion Minggu 15 Mei 2022 ipamasa do pertonggoan nama poso sa resort Cikoko. Ipukah jam 14 WIB atau jam 2 siang Marianan IGKPS Cijantung. Tema hidup bijaksana. Pengkhotbah Pandita Elfrida Saragi. Ase hubani Haganup nama poso GKPS Cijantung on hadir ma bani acara on. Youth Ministry Distrik Pitu. Sadarion Minggu 15 Mei 2022 ipa masa do ibadah Youth Ministry Distrik Pitu Marianan IGKPS Cempaka Putih ipukah jam 10 WIB atau jam 4 sore secara offline. Ase hubani nama poso kuria GKPS Cijantung hadir ma bani ibadah on. Paskah lansia GKPS se-Jabodetabek. Sihol adong konon do paskah lansia GKPS se-Jabodetabek bani hari Senin tanggal 10 Mei 2022 ipukah jam siah WIB Marianan Igreja Gloria Buperta Cibubur. Di Pangindo humbani ganup lansia GKPS Cijantung ase hadir ma bani acara on
perayaan Paskah bersama on aima kegiatan bani bulan Meyon. Janah udut hubani nasyam tupuan lansia, pertonggoan tatap muka ilaksanahon bani bulan Juni naroh. Pembinaan calon situa pakon calon samas. Sihol adong konondo pembinaan hubani calon situa pakon calon samas bani hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Marianan IGKPS Cijantung. Ipukah jam 10.05 WIB. Narasumber Aima Pendeta Alex Sitobu, Pendeta Resort. Asayubani Nasyam calon situa pakon calon samas hadir ma bani acara on. Sesi inang Resort Cikoko. Sesuai program seksi inang Resort Cikoko bani tahun 2022, sihol adong konondo pertupuan seksi inang sa Resort Cikoko bani hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 ipukah jam 10.05 WIB sampai selesai. Marianan IGKPS Pamulang ilaksanahon secara offline atau tatap muka. Seksi Bapa Resort Cigoko, John ibasahon hanami surat humbani pengurus Seksi Bapa Resort Cikoko. Hal undangan pertonggoan dan perlombaan dalam kurung voli dan catur Seksi Bapa GKPS Resort Cikoko tahun 2022. Kepada yang terhormat pengurus Seksi Bapa GKPS Cijantung masa pelayanan 2020-2025 melalui pimpinan harian Majelis Jemaat PHMJ GKPS Cijantung masa pelayanan 2020-2025 di tempat. Salam. Menindaklanjuti hasil rapat pengurus bani hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Bersama ini kami pengurus Seksi Bapa Resort Cikoko mengundang Seksi Bapa GKPS Jemaat Cijantung untuk dapat hadir dalam acara pertonggoan dan perlombaan Seksi Bapa Resort Cikoko tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Agenda perlombaan bola voli Seksi Bapa se-Resort Cikoko. Perlombaan catur Seksi Bapa se-Resort Cikoko. Pertonggoan 3 bulanan Seksi Bapa se-Resort Cikoko. Tempat Bumi Perkemahan Buperta Cibubur. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Kami sangat mengharap agar Seksi Bapa GKPS Cijantung dapat hadir dan mendukung acara pertonggoan dan perlombaan tersebut. Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Salam dan doa kami pengurus Seksi Bapa Resort Cikoko, Situa Ridanton Damanik SHMH Ketua, Samas Rudi Setiawan SHMH Sekretaris, mengetahui Situa Dr. Andus Walmin Purba MM namangihut pembangunan balkon gereja. Songon naidah kita pembangunan balkon gereja sedang berjalan proses pekerjaan ini. Ase hubani hita kurieni Tuhan dihutma mendukung janah manonggohon
ase diar mardalan pembangunan balkon in biaya na ibutuhkon ay ma 175 juta rupiah. Na mangihut perjumatanganan majelis jemaat, riwayat pelayanan majelis parhorja. Perjumatanganan termasuk melengkapi data anggota jemaat nalape mengisi sensus. Terus ilanjutkan sampai selesai. Catatan adong dope opat kepala keluarga nari nalape mengisi sensus. Diarma asehubani majelis perjumatanganan. Cek dan recheck hubani anggota jemaat nalape masuk sensus on. Ucapan selamat ulang tahun jemaat pakon majelis jemaat GKP Cijantung. Pada skon ucapan selamat ulang tahun pakon selamat ulang tahun pernikahan hubani anggota jemaat yang nama ulang tahun bani bagas minggu on. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan holi ipadas itingtinghon bani hari minggu narohon. Halani berhubung bendaharata mendadak mulak huhuta, halani adong berita duka cita. Jadi ase maklum mahita kuriani Tuhan. Sonai ma ting bata ikuriaon, saya ipasu-pasu Tuhan maganup kegiatan bani kuriata. Sonai age jemaat Tuhan namar si bere-bere bani mendukung pelayanan ikuriaon. Ase dear pasadaita urta martonggo mahita. Hamba panai surga, terima kasih do tong sombah nami hubamu ale Bapa. Yap kon hanami do hidup niurmu na tong manramoti gulu nami. Terlebih bani sadarion boy hanami beribadah bani garijaon. Bapa na surga doma iboge hanami ting namasa nasihol pamasaon bani kuriaon Tuhan. Marondos sanami hubamu aseganup kegiatan nasihol ilaksanahon bani kuriaon Tuhan. Sonayage bani resort, sonayage bani distrik Tuhan. Yondoskon hanami hubamu ase hamma tongtong na turut campur bani ganup kegiatan namion. Sonayage hasoman nami namar malas niur sadarion marhitehon na ilayak-layak okam nyombah itong-atongah ni keluarga on Bapa. Terima kasih ma sembah nami hubamu alani diar nilayakmu ilayak okam malas niuhur hubani keluargon ganop ase hama nama masu-masuin ganop Tuhan. Sonai ge hasoman nami sakuria namar si bere-bere marhitehon materi Tuhan. Ase martambah-tambah ma pasu-pasu bereham huben nami marsada-sada. Terima kasih ma sombah nami hubami Tuhan. Ibagas Kristus Yesus harami martonggo. Amin. Sonari dasma panorang hubari nasyam lansia nalao mandodingkon lagu pujian.
Paima manjalo hata guluhan, puji hita Tuhan umbani, haleluya. Nomor 315 ayat 1 das subani ayat 2. Salamat Tuhan tama ilo manaba pagkondoni silakon mapujian maghitehoninggo magaloli deang magiyap mandoding hagalupan malasuhu kap mangolokon ogini adong kusok ni paruhuran godo Tuhan napatok sahon. Doding kon doding baruma asoman sora namalulo amaling asora sopat marini Dea Maria Mandoring Hagalupan Idop ni hurma bani nasiam pakondami, humbani Tuhan na ibata bapata, pakon humbani anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Salom bata kanuban Bapak Inang lansia. Salom mahubani nasiam Bapak Inang rosi keluarga na maribada kur rumah tabei. Rap baribada do hita bani panorangon. Tuhan makasomani hita. Amen. Bani minggutta sadarion aima minggu kantate, minggu mandoding. Jana topik minggutta aima mandoding ma bani Tuhan. Hatani Tuhan ambilan kumbani 2 Musa bindu 15 ayat 10 siah das kubani 20 sada. Diar tiap kita manangihon hatani Tuhan ta. 2 Musa 15 ayat 10 siah das kubani 20 sada nini sonon. Ay sanggah na bokot kuda ni Parao rapakon gareta porang ni apa na mga jaksi kubagas lautay ipasuang Jakoba mabah ni lautay malakkopi si dia. Tapi mardalan bani Nahorah do kalak Israel itonga-tonga ni lautay. Dupay rohma si Miriam sada nabi puang-puang boto ni si Aaron. Ibuat ma sada husapi bani tangan ni. Anja luar maganuk puang-puang mangirik konsi. Marsi zolom husapi ni anjaha manortor. Dari mandoding ma si Miriam, marsi balos-balosan pakon si dia. Mandoding mana siam bani Jahoba, ay marmulia tumang do iya. Isapak kon do huda, pakon na mga jakci hubagas laut. Ay ma dasli. Bapak Inang hita kanupan na martupo ni bagas goran ni Tuhan ta Jesus Kristus. Doding ay masada napasonang uhur. Rosuh do hitaon mandoding
Prosuk komado hita lako manangihon doding, apalagi do malansia. Doding iporlu kasoman doay agiba ni pesta-pesta. Alanyay doa sedong sanggah marpesta kita, paunjuk anak, palako boru, pakon nausih kujay, idilo kita do grup-grup pandoding, vokal grup, lako mandoding bani acara. Lang pita ijay na siyam ba painang, agi kategorial. Tonga-tonga ni kuryain, saya dong dotong doding ni sidia. Nokkanay tangar kita ope doding humbani lansia, kategorial doon. Humbani wanita, humbani pemuda pakon sikola minggu, pakon satorus. Agi ibadah ta, termasuk do ibadah sukacita, halani buwe doding itonga-tonga ni kurya. Ahana tarida kumbani dodingay na siyam bapa inang. Anong dohang na ipikiro kita, na irenung ko kita, na itokan ho kita bani ganup doding. Antara lain, jaga do kita, pakai do kita, bani tonasi, mardoremi. Jaga kita do ija satongan nada, ija marsaran, ija membuat khosa hata kasar ni atau nota agi mar khosa do ita terus lah manduding kita sisingis. Tapi lang pitahay agi sidia na jago makarang doding pe gati doay doding ay lah manggambaron kondisi ni masyarakat bani panorangay. Aulang kubotoh at nasitong doding ay terjadi ong gasonay ang godong doding selfie par sirpang si godang. Tanong doding ay, tongon doon na masay sukundo. Tongon doon na masay doding na makataon gumis ni huting. Awalang kuboto, tapi buhay doon manggambaron kondisi ba ni panorangan. Tapi adong doding na siyang bapay nang lakaw patugakon pergumulan ni si mambayan doding ay. So si Crosby na mapitung, dekat kepadamu Tuhan. Bude dia Tuhan lagi mapitung niya, itu pengalaman hidupnya. Sonay mabuhay ni doding na siyang bapay nang bani minggu kantate mingguta sa dario. Tapi sadahal na manarik, marhitian bilang sa darion ay siul sebuton ni hubata, doding itu harus berisi pengakuan iman. Ondo na parlubi si ondol honon teksto. Ningon marisi ka porsayaon dododing na siyang bapay nang. Pengakuan iman ku bani Tuhan dododing na siyang bapay nang. Halanyay do bani ayat 10 siya. Iakuan si Miriam pakon bangsay. Na ibatado na paluho kanami. Utana parjaulan masir. Malabusi laut si gerger. Itu pengakuan iman. Bani ayat 10 siya bani teksto mamukan kanay nini sonon. Ay sangga na bukot kuda ni parao rapakon gareta porang ni apa na mga jaksim ubagas lautay. Ipasuang Jacoba mabahay. Malako bisidia tapi mardalam bay nahora do halak Israel. Itonga-tonga nila tay. Pelepasan. Haluahon ba ni bangsa Israel menjadi pengakuan iman bani duding ni sidia na balik pertama bani teksta. Porini pa isuut ka namin o kanay adong doding pengalaman ni pandodingay, adong doding mardoremi ijaga sitong ni, tapi lebih baik songon teks tahun. Ingatlah nyanyi itu harus berisi pengakuan iman kepada Tuhan. Halaniay bapay nang itong-atongan di Korea, pori hurang-hurang pandre pita mardoremi, pengakuan iman mapinekanan, ulang tonasini ase gagal mandoding. Kung sa embarakan tonasini do inilay, penampilan ni do. Tapi teks mga carok kita, pengakuan iman kepada Tuhan menjadi dasar nyanyian kita. Pemana perlu? Napaduakon siul subuton ni teks kubat na siyang bapay ng ayman. Mitroh mas si Miriam. Ay sega ni si Miriam on. Kita ganuban bani, kita perjanjian lama, ipatuga do si Miriam on, ay masada puang-puang na makawakon si Musa sangga ibagas keranjang di sungai Nil.
Ya, butuh kita dan seteraniai, ase ulang ibunuh halak Masir, halak Israel, tubuh si Musai, ibain bagas keranjang, ibain totang paridian ni, ya keluarga ni Parao, ase idak ko sioli, ikawakawa kon si Miriam mo nung benado, ase butuh ko patugakon. Kasona habe nun niya, ase dong usul ni, ase ipainom may, ipababgal may, iban inang ni, ulang kalak na ligan. Sah saut. Artinya Miriam memperhatikan kehidupan. Tapi lang pitahay na siyang babay ng baniteks taon. Miriam ay masada halak nagigih, nabarani, mambubay hagano puang-puang ni Israel. Lakamandoding ko ba ni Batata ko ba, baniteks taon? Nino kanay, iarah kon mahagano puang-puang ay, marsidolong husap ini bay, manortor, mamuzi na ibata. Sangat-sangat luar biasa do tong nausubot no kanay pengakuan iman ni sidia pasal pambahinan ni naibata. Pengakuan iman na berikut ni ay masonon. Bani dunia kuno, ya, bani zaman dahulu, sonari lang terbayang ko kita. Tapi dong bebuto kita sejarah niya. Bahwa laut itu majangin do sejarah ni bani kehidupan manusia. Bani Bibil tapi isobut do lautai adong jay Leviathan. Ama binatang song-songon dinosaurus do bagoloy. Asin na majangin do laut kung bani panorang safari na siyang bapay nang. Bani dunia kuno laut itu sangat-sangat menakutkan. Hape bani na ibata Jakoba italuhon duay woy pahora sungguh luar biasa. Tarida doon bani pengakuan ni raja-raja na sekitar ni Raja Edom. Kubasa bani ayat 15 bani teks tahun pengakuan ni sidia. Alay teks tahun ipuka kumbani ayat 10 siya, tapi ini ayat 15. Tarsonggut maijia sagara raja ni Edom. Hitir-hitir parkuasa ni Moab, mabiar ganuk pangisi ni Kanan, mangidah na masa na horahay lautai iban na bata Jakoba. Coba kita bayangkan na siyang bapainang laut no kan na isubutkan namin na punya kuasa na luar biasa bani dunia kuno kuasa ni bata laho pahorakon raja-raja dunia gigir bani panorangan parkanan pe tarsonggot bani panorangan ay isido na boy mambensonon na masaw menjadi pengakuan iman bani Miriam pakon puang-puang naligan agi bani bangsa Israel hal luar biasaon ni Jakoba. Napadua ko, luar biasa ni Jakoba. Sopat do ba ni sejarah paimabarangkat Israel kuntano masiron terjadi dialog persoalan ay soal tulah-tulah sampai 10 kubani pambotoh ni alak Parao. Betul kita ada sejarahnya kan terjadi di ben Israel, terjadi di ben Parao, terjadi sampai 10 tulah untuk bertanding si dia bani panorangan. Halanya mengalah ma Parao. Ipai puat masih dia berangkat. Ane malaman ima. Tadi ko kanima mahutan namion huta masuk. Tapi nasyam bapainang. Toko si berangkat si dia. Manosal paraon. Manosal. Abe manosal liya. Sigo liya usi mangayak kalakaya semula. Kembali hubani ka bisa bulon ni. Bayang ko kama kondisi di bangsa Israel pada orang ay. Bayi na dumma berangkat si dia. Laut ilobeni. Tentara ni Masir ipudini. Hape inonoi raja ay kumadihut mamorang si. Pelang talunari mati baga suhur ni si dia. Dumadihut raja marporang makukup. Si dia lo mangayak kita. Pelang rubiar ni ba si dia. Raja Parao dihut mangayak si dia panorangay. Pelang rujangin ni ma. Tapi markuasa dunay bata. Nginin beri tekston. Doko si masuk sur tentara ni Masirai itutup bah masih dia gabi boys masih dia malua Israel. Ana tarida kunjai na siyang bapainang bani teksta sadarion. Nini bani ayat 20 sada. Jadi mandoring masih Miriam marsi balos-balosan pakon si dia. Mandoring mana siyang bani Jakoba ay marmulia tumangdo iya. Mereka punya kesimpulan bahwa Bapa kita di sorga, Bapa yang marmulia, nah luar biasa. Coba. Jadi satu pengakuan yang luar biasa kepada dia. Siagiah dunay batatai.
Luar biasa do ni sombak kita marmulia do iya gabi doding puji-pujian kubani na ibata. Bapak inang upado umuon bani sibasaw sa darion bani pangukapon. Ya, pangukapon do sibasaw ta sa darion pangukapon 4 ayat 20 das kubani sa pulsada ay masonaha pangakuan ni si Johannes si Pulo Patmos dopak na terjadi bani bangsa kuria-kuria na parlobi bani perangay. Na ipardakdak Rom si dia sampai terbuang do si Johannes. Nini si Johannes mahubani kuria asilang marhoru si dia. Asilang gobir si dia bani namasay. Nini bani teksta bani paukaponay. Ham Jehovah. Ham do talup manjalo hasangapon. Ham do talup manjalo hamuliaon. Ham do talup manjalo hagogohon. Bahasa kita bani paukapon 4 sa darion. Artinya na siyang Bapak Inang, itu sama dengan sejajar dengan Jehovah na marmulia na sinabot ni si Miriam dan kawan-kawannya. Marmulia ay terjemah kita may marhaguguhon, markuasa do iya, tuk do iya, laha mangurupi, makasamani kita dan di pardalanan ni golukta. Kala niyay, ang goroh hata ni dodingta, haleluya nomor 200 do, ahamadoding kononku. Ahamadoding kononku Tuhan ase pujion ko ham. Nini akhir ni jay, seng natarpa jojor au, holongmu tong-tong kubak. Asin siyang Bapak Inang kita kanupan, bani minggu kantate sa darion yojur kita secara bersama. Asesari kita bersama memuji na ibadah Jehovah ay marmulia do iya, marhagugukon do iya, marhasangapon do iya. Anggo bangsa ay no kamal lepusi laut si gerger iya rasahon si dia, ikawakon si dia makalua konay. Kita pedom may rasahon kita, ikawakon kita haluanay, marhite parmate ipakon parpuhon ni Tuhan Yesus. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus kita diselamatkan. Halanya ay mandoding mahita Bapak Ibu. Doding tayo mandoding syukur kepada Tuhan. Doding puji-pujian kepada Tuhan. Au bani na membahas teks onaw na hama zaman sonarion buwi ni sitaronon buwi na masa ni lepakon kuriyain ni nuurku. Tapi Bapak Inang dukusi parek sa sejarah ni Paulus bani goluh ni. Anong do cacat bani goluh ni gabi sitaronon ni bani hidup ni. Ipangindo do ay bani Tuhan asa ipadaw Tuhan ay si margogo iya nini. Tuhan padaw kama. Adong nusongon duri na tojok-tojok bani akulaku ni Paulus bani goluh ni. Tapi nini ni batahu bani sukup do hidup ni hurhubam. Sederhana saja. Sukup do hidup ni hurhubam ni batahu bani Paulus. Itulah penghiburan yang sejati. Itulah penghiburan yang luar biasa bani lansia gibatta kadupan bani sitaranmu. Sukup do hidup ni urdi Tuhan bamu Bapak Inang. Yakin dan percayalah marmulia itu kata bani gun. On ma berita evangelium. On ma berita Injil batta bani parongol. Ang siyang mamukah kebaktilan siya sa darioni John. Inilah berita Injil untuk kita. Hari ini persitaron kita sukup do hidup ni uri Tuhan bani pardalanan ni golumu. Roh maham terus super mingguan. Roh maham terus super tebuan. Sukup do hidup ni uri Tuhan. Markuasa do iya, marmulia do iya. Martong gumaida. Terima kasih mahabamu Tuhan. Bani hatamu na ondos benami bani sugut ni arion. Jehovah na marmulia doham. Sukup do hidup ni hurmu mangurupi hanami haganupan. Ipator saham do gulu nami. Sonong sonaham izia. Pator sahon gulu ni bangsa Israel di pardalanan maluas si dia. Sonay do humay pator saham gulu nami. Marite na isurukam anakmu Jesus Kristus. Mate anjamulak manggulu makop-kop hanami on. Tuhan apkon ham huban nami holong niya temuin. Pasu-pasuham hanami bani gulun nami on. Bagas nagalek kanami haganupan.
Pos luhur nami Tuhan, kuasamu na luar biasa. Ipaidah kamdoin bani pardalanan ni guluh nami. Urubiham haganuplan siya John Tuhan. Dah kamdo pergumulan masing-masing terlebih kalani umur. Keterbatasan bani gogoh. Perbatasan bani pikiran. Panangar, pangidah, pakun nabuai Tuhan. Urubiham hanami. Pargukuiham hanami Tuhan bani aganupan. Bapa nami di surga, martonggo hanami homa hubamu, hubani kuriamu na ibagas naboritan, na bani proses pemulihan bani panorangon. Hama Tuhan na memberi hamalumon hadargiton ko bani sidia, ay ma bapa kumpul karo-karo. Situa Jiddin Sinaga, inang Deminar Tanjung, inang Luyana Damanik, inang Porliana Raja Guguk, Situa Usman Garing Girsang, age Parlin Sidauruk. Berhamba Tuhan malas niur, gogo pemulihan kesehatan kubani sidia. Sonai do mal Tuhan ubani kuriamu na ibagas pusok niuhur. Baik marhite paruzung golu ni orang tua. Hamba Tuhan na mangapo keluarga Situa Roven Rumah Horbo. Urupiham sidia paidakon ham homa kuasamu. Sonai homa paruzung golu sima tua. Ubani Situa Hardi Olman Purba. Sidia Tuhan apohkam urupiham sidia. Papa namin di surga, tidak kam dosonari proses pembangunan fisik bani gereja GKP si jantungon. Hamma na pasara uro si pikiran nami aganupan. Ase ahan na ibangun ni John, gabe dalan nami main marhasadaon ibagas malas nyukur. Lako mamuji pakon pasangap kon goranmu lewat ibadah-ibadah bani gedung gereja on. Age PHMJ ni kuriamuon, majelis jemaat, wasi pengurus seksi kategorial pe. Urubiham hasamaniham sidia bapa. Maidop maham mangidahkan amion haganu. Ondos kubamuma. Age sidia namar ulang tahun bani panorangon. Lami tambaham umur Tuhan. Umur bani usia age umur bani malas nihur damai. Itonggokan kami do sidia namar ulang tahun kelahiran. Aima Menteri Marulitua Saragi, Irene Gracia Damani, calon Situa Jan Rudi Haloho, Situa John Hartman Sinaga, Inang Rumintang Silain, Denri Sanjaya, Beril Assalom Simamora. Sonai kemani Tuhan nama ulang tahun pernikahan, keluarga Junedi Girsang, Inang Rasmuli Ukur Ginting. Sonai kemani Tuhan keluarga Edi Warman Purba, Inang Sumiyanti Simatupang, age keluarga Situa Lumbang Tilobu, Inang Situa Nurita Saragi. Berham damai na kumbamu bani rumah tangga ni sidia. Olong maham Tuhan, ibagas Kristus Yesus, roh kanami martonggo kubamu. Amin. Paima yondo so kita galanganta tangar hita malobe hata ni naibata nagabi onjolan batta la manggalang ay mana tersurat bani pesalmen 116 ayat 17 pakon saplalu bamu magalang kono gugalangan puji-pujian anja goron Jakoba mapadido diloonku bagabagahku bani Jakoba ugalarima ilobe ni haganuk bangsani sonari ondos kon kita ma galanganta. Apapun juga
kriap may tajongjong. Martonggo mahita mangundos kong galangan ta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata bapa nami, pardiar layak, jana na unjah kuban nami. Terima kasih mahatron nami bamu, aletong tong do ipasupasuham guluh nami. Domaya sumani ham hanami, jana ipasupasuham korja nami das kubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur, roh doha nami mengentos kon buani horja, nadop pinasupasumuin, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pese celoham magalangan namion, bain hasangapun ni goranmu, jana mambain lambin marhataridakan harajaunmu i duniaun. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalohamma tonggo namion. Amen, huondoskon bani Yesus. Bapa namin ay naguriatas sa napapasing magoranmu, sa irok maharajaon sa saut maharoso ni hurmu, inaguri tungahon, songon na inaguriatas. Birama ba namin sa darion, haguluhan ari-ari, sa sapham madusa nami, songon panasap nami, banidusa ni kasoman, na mardusa dupak ka nami. Ulang hanami bubayham kuparlajuan, paluakam makanami kung bani pangago. Lako manasiyam, janah baritahon na siyamma itong atongan ni si paju begu-begu hamuliaon ni. Itong atongan ni bangsa-bangsa halongangan na binahen ni. Jalham mapasu-pasu kumbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparor Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata mabohi ni kubamu. Jana maidop mauhurni mangidakam. Idop pakon Tuhan na ibata mabohi ni kubamu. Jangan pasorap madame ni kubani tonduymu. Amen. Undul Beda.
Shalom. Tarpuji ma Tuhan, kebaktian ta Bani Sadarion, mardalani bagas nadear, luar biasa, malah syukur mangidah nasyam orang tua nami, boy pedua hon mau ni bagas tahun nok kita tene, boy riap marminggu igarejaon. Totu nasogot pajupah kanami pakon aturang situa emeritus Elvina Purba sauna sabas domar minggu toruhon ini. Jadi ubalosi tonggok kita asebui mar ase ruangan toruhon. Memang roh genjang umur roh haruni mah naik ke atas tene. Tapi yakin doa nami semangat nasyam orang tua nami luar biasa das ku garejaon. Bodo tepuk tangan ku banilan siat saten. Tentu arah purnami bulan yang akan datang roh bahat ni nasyam lansia marminggu igarejat tahun. Di terima kasih ke Bani Lansia Plus, Bani Pandodingon Nasyam, Bani Kebaktian Sadarion. Terima kasih ke Bani Haganop, tim multimedia, tim monitoring, song leader, Pakon Haganop Majelis, nama layani Bani Kebaktian Sadarion. Tentu sangat luar biasa, Bani Panditata tene. Semangat tumang marambilan Bani Sadarion. Terima kasih Pandita nami. Anggolang pe marambilan kamu John, marminggu pe boy do Pandita. Dohordo kan han rumahku John tene Pandita. Jadi totu wadong dope panorang kurang lebih 15 dasku 20 menit marsombu sihol nasyam. Halane holi jam 10 mungkin adong ma mobil na masuk. Anggolang mambuan mobil sampai siang pe boy jon lang pala terganggu nasyam. Ya, jadi antisipasi untuk yang membawa kendaraan ulang holi haruna siam mulak. Anggolang buru-buru mulak bodo mar minggu pa 2 halihon. Tapi halani lang lansia holi na pa 2 halihonai bulan depan mana siam rohu setene mar minggu. Jadi yang godong na kurang tentu hanami pe mangindo maaf hubani nasyam. Tonggo nami sehat-sehat nasyam. Sonai homa anggota huria namar minggu han rumah. Sopat dope nasyam anggo sihol mar minggu igarejaon tongah 11. Lang palama hua 2 hali. Alani tahun na lewat gati hita lang mar minggu tene. Jadi bodi rapel. Jadi terima kasih Tuhan mamakas somani kita haganupan, kubani kita nama layani, kulobiok kita, kubani nasyam, bodo marsalaman kulobi, atape salam kesehatan pe boido. Oras. Karbon beri, sembako